Adapay apo iti na uram iti Vintar Ilocos Norte. Kakaasimot detoy Lola Ijay may sana laeng. Iti mga rod iti Vintar Ilocos Norte iti dito a report mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakaammo ni Lola Anita Panlasigi iti Barangay 1 Vintar Ilocos Norte ana uram iti kwartuna iti Calabes. Kuna ti Lola asaan na ninamnama ang mauram ti kwartuna gapu iti nabaybayan na charger iti iPad. Imbatad ti Lola ang nagpaarayat iso na kadag iti karuban na nga iso tinangitawag ti Bureau of Fire Protection Vintar. Luto ako. Di ko ano hindi makaluto ako ang sumre kata abuyak manin. Katan nakita ko na dasok jadi apeng ito naasok ko na buwan na kit dimuarak mitang manin na pang ko pinariman nagdalinutok 10 million of year hindi kwan makaluto ako na pang ko alain day iPad nakasasok nit una yan sa iso nuklok at tatawa namun sumrit ka angin tawang wala kita asok tanong sumre kakaguya kakamit aki ata allergy ako hindi smoke so tatayin nagluwar ko tayo iPad din nagtugawag yan tayo salas so iPad ako kung kumarkaro asok at madanagan nakman kita inin so ginuit ko tayo pong Satan jakmet maguyod kan na pandagan mit kada gitay pungpungan so napan gabot pa makita nga kumarkarot asok napan nagagayag kada gitay katulunan ni anan da makatulong kasi jakmet amo ada gitay ni sangakab sa pwede ko ni sa balay kuno man amo kada itay da kuman nasaksako kay nga nakatulong kanya ngayon awan mo iso nabayagan nila. 11:30 pagsirsiri pag dito yung tibalay tika nakakon no dama ayabak yung awan mit tao makita kaya tika sinising ko sa tiso tayo sinibugak tida mo hindi kumarkarot asok man yan nakman sibugan mo kayan tayo pumen. Mainaig iti daytoy kuna ni Mrs. Leticia Pascual karuba ni Lola Anita anak kita da na bengbeng ti asok ito nagtipagtaingan at amuda ket nagpurmanen ti bakit agas asok yan na tawat ta si Arce kititan kay agon una kiti bangir ngem handa nga ampay mangmangig ni Charmaine ti unik sun si Charmaine ta anakan ni kang itan rumuarak ito ita may ko kitain baka agpupuor ni nanamanen ko na iso umayak umas asok mit jesi yan tatawat ta si Arkin ipisango dan iso di guys labanak ni Jay nagpamyanan na kakabagyan damit lang ito kakaruba napanak na imbagan anga mang tawag dati ita pairen nga maururam dati balay ni danana at aglalo ket agmaymay sa balag ti BFP Vintar iti publiko akasapulan kuma akitain dang umuna dagiti pagsaksakan iti uneg ti pagtaingan da. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tata Aremen.